Kua tūtaki te rōpū tautoko I te ora me te rohe kāinga pū ki Rotorua, hei āwhine I te hunga e tautohe ana ki te tari hiranga tangata mo ā rātau penihana. Kei a Hinerangi Goodman, ngā whakamahuki. He awhi I ngā hāpori āmotu ki te hanga tono, e hāngai ana ki te huhua o ā rātau pātai, mo te ahu pēhea o ngā whakahaere a te kāwanatanga, e pāna ki ngā pūtea penihana. He aha koutou pīrangi mo ngā koutou manawa, ngā tino whakaaro mo tēnei mea te benefit system, the welfare system, the principles of the welfare system. He aha e nei mea ngā principles. The government is trying to create a crisis, saying that we have too many people dependent on benefits and that they cost too much, but they are using shonky figures, and they're not, nor are they regarding the fact that actually we have really high unemployment at the moment. There's a lot of people who are unemployed and desperately want work. Mai ngā whakahe ki ngā whakahaere a te minita toko I te ora a Paula Bennett I ngā marama kuahuri. He take nui tēnei, he haere tonu ana. No one says that we shouldn't reform the welfare system, but it's how that it's reformed, and it's reformed in a way that's going to develop people and enhance our people's prospects for development, not nail them down into further into poverty. Do the employers want 150 people applying for every job, many of whom aren't actually suitable for that job? Te mea kei hei tā nei o te hunga whai penihana, rā I te kore I tika ngā whakahaere a tēnei kāwanatanga. Tērā pēr te kitea o tētahi mea tino whakamataku e tipua ke ai a ngā rā kei te tū mai. There'll be more crime, more violence, more child poverty and more domestic violence always follow when economic times are made very difficult. He take nui ka whāriki hia ki mua I te minita toko I te ora a Paula Bennett I mua I te hikinga o te pāremata mō tēnei tau. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.